bamukwata yalina ne munne ge yadduka munne yakwatibwa era waliwo abantu abalumirwa nga bagamba nti nabo abadde akolagana nabo Mukammengo kyabadaaza bwe babanga bafunye okunoonyereza okutuufu okufuna obwenkanya naffe abo babalamule bonna mu bwenkanya kuba naffe twafiirwa abaffe. Waliwo abazadde abalala okuli Omukadinali Mansi Jeni ow'Ekammengo akaabya amaziga ng'alajja na poliisi olw'omwana we Regan Ssennoga eyabula nti naye engatto ze ne zisangibwa ewa nnyina wa Muwanga. Abatuuze lwe baakoonakoona enju ye. Yali asoma kibiina kyakuna omwana n'abula. Ne ndowooza nti oba atambudde ng'abaana bwe batambula ogwo omwaka ne guggwako. Ate ne kinneewuunyisa ng'engatto z'omwana wange ziri lunyerere. Era bwe baakoona ennyumba ye waliwo ebintu ebyaggyibwamu nga biraga nti by'abantu abaabula. Abalala ababulwako abaana mu bulumi bawanjaze nti lwakiri bazuule ebisigala byabwe basobole okukeberebwa endagabutonde ku bwereere kuba tebalina ssente ze bayinza kusasulayo. Omwana waffe batuwe ebisigalira bye babituwe poliisi babituwe tutwale omwana tumuziikule tumuziike. Tebatuggyako ssente batuyambe gavumenti nga bwesobola okuyamba ebirala naffe tuyambe tusobole okufuna obwenkanya batugireko DNA ku bwereere. Bonna abalala abalajanye okukeberebwa endagabutonde poliisi bagumiza nti kyakolebwa ku bwereere ng'abasabye buli akyalina omuntu eyabula okugenda ku poliisi empigi. Gavumenti erina gavumenti laboratory bagiyita ewandegeya analytical laboratory. Ebisigaliro ebyo bagenda bikeberera bwereere eyemulugunya nti mwana we yakola ki yabula bagenda mujja ku ndagabutonde n'eri bwereere. Joseph Kinobe yakusakidde gweno ku Lwabukedde TV. Nibyo byafaayo kugenda omisho mwihanga turiyo ntendera mwaka but abantu tobakushitama bagumizamu bakorekorera mu magaraga ogwe no kukwata abantu akabagendana bagumanywa abitu bakabura twatekateka ngo ekingu kiriya kumbe bariyo mbahwera mu nju ya murana hariya hifo. So akire nkaka nuko twiniremo abana bito mu cyumuro abana ba so vulnerable twine kuba tubarwanira tukabafaho tukabatekera tukabaplaningira umwana reka kumureka katambura kigafra fayo kubasa kumanya umwana we yatora hi yamarebwire bukwingana ki icyakubasa kuba cyabaho ne kiha urake kumufaga winga ubundi hakajiro wahonokaho kariya kana katiruke kakamusiga nako kakorkar kamwe umuryabo cyakahire kahikiro mu ngaro zishe ishe yatandikiraho. Obwensonga ezona nosanga ziri mu mikono y'omuntu womu kandi owo ekyaro kyona kirukwolekereza obwara ngo nankogu yatumara abana nankogu nwarukora ebikoro bikwambisana biti ahyaro keitu usangereke mungu omuntu ogu namanywa kandi obundi n'obujulizi obusobora kwamumurumereza ngo nwarukweta mu bikoro bikwambisana biti nabwo buroho betukyunka bamuleka agenda tiensi yona nerora ebikorwa nkebya bikozera hakyaro abukozera habazeire benyini omuzairo omwana natere nduru no bukaito bwo mwana wono babusangire ondi aliyo natere nduru na muno okwetago kukebera bakamanya kiki kenyine kiri kugenda mu maiso nguno okukebera ndagabutonde zonka ensimbi zirahiguru ne basabo kurana bahwerwa kurora ngo bundi obaraka nsonga yokeberege buli omukumanyowe arundi kwata mwana we kisobole kuboneke muyambo bundi yehuka sente kake norora kimwe bintu byona bisobere na muno burukano usanga ngwe bukoro bikwambisana bitakiya byona biri mu mikono y'omuntu umuntu ogo waro kumanywa and of which aroho baitu saune ki amane bundi kyakamukorwaho kandi no barabakozire tangero kubanesa nedi. Cost ziri kwetendesa mu bikwatena na DNA test. Very good. Think manye barukosa think ma materials na nebindi birukozesebwa konka nanye kabene ntekateka government kabene bakwataraho ahabo kubaga namaka ago kushanga gariyaga garinganire ubundi kuza kusikishe sente nkezo kigumere nabaza kuzirunda no bwire bushime ko ntungira mu buringaniza ushanga byarenjire konka byona ne byaruhanga beitunka butosha nyine indecho jo cyashitiraho Gideon Senyomo omunywani witu omukozi mutahi witu ranga no chero kashoto mwe ntariyo nyenchakari yashitire ombo murimo gwanje reka tumwakire na watutangaza abantu abayi nabo okubyemerire.
Morning Chalte, morning Kasanga Chamazira Nsenyumo Gideon koko wagamba munwanu wawe. Omuntu akashesha akabya ngo munwanu wa ya Monday 22nd twarebero bice ku kacha cha Noheri buzimana munwanu wawe na lake or munwanu wanje. Niwo murebe wa TV wese or munwanu wanje. Good morning once again. Nsenyumo Gideon ko mazina turinkahi. Tiyo mtaxpaka umurembo rambara nishongera teto mwanyogo erizoba nebero 22. Yokwezi ku 12 omwaka 2025 2025 byokwezi oku necha cyo mutano abantu bari batambura abacyo mu tax park twaiza kureba abatembeyi abakushobora ibintu bitari na munonga ebyo muntu waburije kutwara umucyaro kunaro mutawo nokwe kereza nkeberabo twine ba driver bashabaza abantu ndo batugambere izo babe nabiri izo bari agenda rata katanke na omumbebembezi na munongo mu tax park cyo kumushabaza abantu batuganire okurga enyuma negishaha ebintu mu tax park omurembo rwambara biri bigenda bita kamanje to live TV West Story rota tanke na mazina gawe amazina ni banyeta bazibumbira Ahmad inye muhandikiwe kibino kutwara tax park mu rurembo rwambarara ebintu eje 2025 tubitugendireje abo kuba tongize muhendo munonga no kuba noreba tax park size twine mu basabaze abantu bakagura amamotoka abantu nibesabaza basi nizirugo ko straight park ombyaro za mitoma za nkai za bugango so 2025 kintu kibire mu muraro yo nabo ko 2022 size tukarebere basabaza abinabiri ebintu bicyangire n'abantu akasente tubakini nasara wagira tukangu mukwe Kampala umundi ndabugende kibanza wajya ikizimu n'abantu kujya motoka nyingi nari nakabe kongeze bana n'ibindi nke akabe nako tukongeze ibe munonga bako nore abire naje nakagubone check ati nibatwarira w'imitware ibiri sonkade ya time ko sanga iri mitware na iri 5 ukabantu na motoka ni nyingi motoka abantu bine motoka abo kubati ebintu bikagenda nibihinduka karuko sanga cyaro ari motoka emwe ningi ibiri ningina abantu kano kubatwara butanda utwabiro tukiri bakonda no mayisachi arwa katanda kari iguru ya motoka kuko norewo background ningo kure kama motoka ino butanda kati ko bateka butanda mpaka agira ati nyonte katanda ndebuka ngunata onkati na stama comfortable mpaka tayiri ushango tato omwana ine motoka mama omwana ine motoka omwana ine motoka family mu motoka nkitano mukaga ndio moyiza nayevuga so ati abantu baza kutembera ki aje twaza gukora tuta okubaho tuzagumisiriza turebuke ngo twabaho akarabe kari wakace uko turagene nako abasevingire nibo bubwire bo kurebuka ngo bakasevinga atike bina byabatembeye bina by'abadriver bine biri ama stages nibabagana akaruwa akenyama Omwa TV wasa mazina Nsenyumo Gideon to live mu tax park omurembo rambara cyo tuganira kiro cyabi na bibiro butwire kiro cyabi na bitano tari tureba ambyenjenda ebyentambura tino mwami Haji yagamba niwe omumbebembezi na munongo mu tax park yambara yagamba na munonga zakatugana na munongo ogwe atayine motoka ari naenda kutambura ombwere nkobo muhereze ebichweke ebyo ayijina sente zingahi abo kwa turebera izoba erizaba na bishatu nibyo bero address byamera abantu binji bakujya kutamburira wano manyangu no rugaha kuza isingiro no za mayiro 20 ogo no mutwaro wano za kikagate ne mitwaro 2 wano za ruborogota 2 ne cheka wano za bugango mitwaro 3 wano za rugaga 3 mu ndinze mitwaro 3 waza kabare ne mitwaro 3 so wano za kamasaka ati basaka no kuserera amucheka na mutwaro no bakutwara bo kwata abantu baruga masaka bakwiza kuno no bakwizire mitwaro 3 na nabantu kare tukatwara abantu bakuruga za bunyoro mubende babujire kukinga ko gasezone zikafa ati baro abantu so kuruga kuza kasese ekide mitwaro 3 teke yongire munonga kuruga kuza football mitwaro 3 konka nabo nimpiga basabaze bitu bakoze tax park barugo myanya eje aherusa nemyanya eyitukumanya nkitu abebembezi ba tax park ashera encore a independence nawe independence kachabo kuba bemembezi bakutenda wo munonga ogenda Petro City ozo mu rutindo ozero bikona antake kora jiro miso kazanka kiyanza ningo kaza nko muraro bakakwibirayo kandi abantu babibirayo munonga usanga ya bouncing back to the tax park
nareba emotoka eriyo netambura nagiha ebintu byanje abitwarire mama tubikakireyo byamara ebiro bibiri konka wabukozesa taxi park ukajya ote ekintu kyanye nakyereza kikuza bugango tuba tumanya ngu nanka niwe yapakira nambemwe niwe atwire ebintu ebi na kamera zitu niziba niziba monitoring abo kwatika za modernization twinemu cameras bantu bareba bantu bamonitoringa ba conductors bitu ba guides bitu ba driver mwene tumonitoringa security debikanga buri kimwe kiri kurungi bakozesa taxi park arakozesa yeru amanyengu yabwe hinga murundi abakwenta kimazire ziriyo kwa heru entas kimazire ziriyo kwa heru abategerize kutwara byawe bariyo kwa heru ejo ogwe no na ebembere byo kushabaza abantu amukono gwanje ogu nyina abandi bashubuzi na mnongo mu taxi park aba n'abatembeye inde batuganira bo icyo cyabiri na bibiri abantu barimo narubute barimo ramuse murebi wa TV West den umuganira omurebi wa TV West twafutangira mu kashesha kamazina na MC we Cornezi umushubuzi mu taxi park yambara nashemerwa munonga Gideon kwijana itoka torohozaho amuyote n'abatembeye bitoko no babari abinji tabakutorohozaho bakore ikintu kironye munonga so abantu abaryo ko yera bakutureba tuturya abashubuzi abo kwiho mu maduka tukasya abaryo mu motoka buhereza omuntu nabaryo mu motoka kwetago buhereza atinegaza kwerondero mu maduka omarkutina ko abashuma so itwentu iho mu duka tubasya hihi ebitubihiro mu duka twasya hihi ninkebe mu kureba rumasa kukiriza ebaga ebirahure radio enkito z'abana za vesti perfume shahin ko bana mbere baha kandi akabeyi karungi tonomanyita batembeye abareba TV West n'abari ndi bijo package sha bari bategatega kusimbura ku rugo muka kujo mpaka bakagenda mu cyaro bwambire na mnonga yanayisha ariko nankebe ibintu aize na sente zinga mu mihendo ya ikijire baga nkeje atonogere baga nkeje ne baga nungiye kitinsa at least ijana n'imtoro nkamujanje n'icwika mukaga nkitisa nkoko kubimanya kwanga sente zirakashi zikushane zo takarebere umuntu yazi kwereka kashi no asabusi ito batembeye na bitano ntubigo na rukumintu rutwara tukusiga sente ajya ntukushashe za rente ngabo rugorombe zimbe bahanga ito na rukumintu tandikira so wija turamuza nkabantu kandi kirungi tubanturizana baga nkeji kofira nkeji tutisagana sharaka be shaka yafaza Christmas je kofira jininungi okurya abo rya genonore necoya aho kutambura mwamwazyo kofira nungi nkeji ne kora ishaha nungi nkezi wajora wari tumuchachi wakwente byo miso so ebintu nibyebe esha yendo yo misho yo wachikusazinga ejesha hano gere banisha hanunji waiza kwikanti sakongana woyi ni mtoro nkebiri na kanana ni inchikumira ko muntu wanje konkana ore nisha hanunji munonga wajora wari twari umuchachi mbakweto wa Kampala so mwije mwena ebintu tubine kandi ntuguzaje na wano ndaho rusero ntukusiya itukubuza nubakwehereza ntebe yo misho cyo namanyise so ebintu tubyine muje mutwagireho kandi namwe nkoko mushija yahereze gamba abashabaza to bakabura umuntu yaresere base zikuzombyaro direct akatwita ako umuntu natemba Global Kampala emutwara kimwe kikagatomuka hatito tukamureba emwiha Kampala emutwara mitoma ite tukamureba konka buri abakaba leta abashikomba spaka bijomu nite tufuna kase cyanga twakora twashemererwa kandi kindi nimpuga abasigaza baryo abatine meromo mwije tukuri aze cyo nikikuru emeromo erho mutakati na kandi akasente kaje mizembeje software just funa emtoro ya unka makumyana yonka ninga nkashatu oyise tutandike tukuri abantu bagiga hariro mu bihire mu sente bantu mwe nimba higa mureka kuzoko mukaba bashuma mukazo muzara kandi emirime rya so nimba higa basigaza baryo ko n'abakazi tubine muno bakora bareka kutinerera n'abashira n'abasigaza bo nabishye barumuntu baguza za soda baguze migati bebisaho twagamba migati ija tuganire bareka kuzoko kunanka kushanga twantugamba amurundo gw'umuri wa TV West yamutiyagamba kukora irahumishira na niwe mugati no basa kwije just uramusi murebi na mnonga bagamba na mnonga kukora iyo mugati nenga hi umutaruke no mugati mu taxi park aje na sente zingahe aba bakwenda ko imigati nitubaguzaje ninga umugati wija urina kasente 15 zonka no twara umugati abantu acyaro batungaje Christmas bagenda je bashemerirwe
koko kubireba imigati titukusera munonga koko kiri aho konka nitubaguzaje. Okay. Iyo no guzachi? Uyu mze mugati giye kureba neza andeberwa mwezi. Akawo no bucho. Omba gweto bererwa mpunga nyumba jetamani medi. Ko muninye no kugwekora. Ngayiya magezi gange na bwer kari mu kamera. Bono go kureba ubu. Ngabwe ino magezi gange nagwekora. Okusara mera zanje zinkuba nyenda ngakora musayizi zinkuba nkora ki? Nyetanga. Dene kunazi wetaka nketera bena iguza. Ungati nani ntanchanka hadi akakachaka. Imani kaguza sinjuru 10. Akaka guze 12. Ajeje mpango yakora tawundi guze 13. Na wano nanka dressing imana kuteka mbuna ronka yo nani ntwara nkora ki nkuteramu. Then wano nakujambungu nonda tereza nkasarunu zawe kugira ngo umuntu no kolesa magezi ati wanu kolesa magezi ko kwemba jangu umuntu kolesa magezi gawe nhora ariyo ate ibini mbani biye koro magezi ganje ngenda ngiya ndo kunda bikore mbitekaho ronda abantu baguza nawo ino ko kumango ine kacinaro cyawo ndafuta mu ndeberwa mu nonda dressing imirano ndawo kimwe cyona nchikorra byona nkora ki mukuteramu konke chinkwigemyeto no kugira ngo okuchinkora kwigemyeto takaza kuroberokwe tugende tukolesa magezi agutwine iyo magezi orengu wateka umurumo gwawe ubwo yateka tukujya noza kwinira ngo wasoma no kutegeza gamini ngwe ko murumo okora no kujya nokayiye kintu cywayiya ukakiteka ukakora ki obosi kabanda no wachiyo magezi gawe wasigara ryo nasigara twese Benson kuruga kunjini umunyarukunji twakora musya abakire twabitunda tongere kuganira na mnongo bwire nkobo ukora nchikuru abasigazi babihorera abami babigamba kangaro mu studio lake na charity baguriza na program simu kana sikanse nyumo Gideon aho murembo rambaro background emhendo niyeje wota kujimanya nobaza kwa noreba ukabuyane mtware biri mwiji gumene cheka bugamba robeho kagarama nebindi kebo tukuma twereza kukira ari chikuru werindire TV West Home kana sikanse nyumo Gideon aho murembo rambara. Okay, senyumo Gideon webare munonga okutereza obuherezo na munongo bukwata murimo nsonge kwatagana n'umurimo amukayiri akanyiki akaraba sigazi wabarana bayiya. That was cute. Yeah. I liked it. Kandi abanyankore batanitire kureba jo mu kamera bakagambe cyo barya hamutuma nishwa tukutandika haru tumuremezora muntu yirukanga konko muntu nagamba cyo ne cishemerire mwe bari mnonga ukoreka batsigaze n'empangaro kubine kora kandi ubutomanya n'emihende ine kwa netwarombyaro byito habakira ka Christmas you shall come while prepared. Yana jabira yayetebekanisa ninkumanyisa ngo kire akuturumu nikatushibwa haba Stanbic Bank hatu na nyencha kare nabwataho zahitajer kuri hihi abajote mwe nyonte merente zanje abantu bagure nyama akasente nkaka mukambikire umako gurkwija shange fize ryaha na mwayenda munguze zindi mbase okuza kukora ibintunguka hakana na bwihanga ryanje Stanbic Bank niyo yonka erikubasa kwera mu nshonga nkejo abwenje mutakutwitiriza tukahumuraha okugaruka tukagaruka n'impapura z'amakuru ahabwizoberi ebiro 22 otarga program eyasisimuka nehinda Orwa kabiri oru natwija kuba turi aha Ibo Mixed Farm ntwija kuba ntwega aha kurebera rutoche kwa kubaryokwe orkwenda kurebera rutoche kugira ngo oteze shitoche nkechi echo ryo noreba eji program reka etaka kufera ntwija kwa ntwega mbinji Innocent ari kutwegesa ahandebera okutwa kubasa kwetantara burwira mu rutoche okuwa kwasa kuteza eshitoche chango no kuwa kwasa kuchoka mbibo umutumbo reka ngwangu zara gurekera umwana gumo burwanu guzara ngubasa kuzara abana bashatu kunkareka ngo uyita abandi wasigaza ahubwo muhaza izara yo kubanza haza following hariho procedure na principle na criteria tukora reka ngo wa following first born niyo wasigazaho aka first born obwire bunyinetere kitoche cyangwa mwene reka ngo program age tiya kufera orwa kabiri Shahina Zechero orwo kubanza siri kubanire kanebaniye kwireka ngo ishagame ikwatiro mu misi kandi echo kibanyiretwa amani makeguri kubo yine kandi umuntu wena urareba ahiguriye ngarakareba himisi akora ikintu kimwe usikirire ngaro mirundi nk'ikumi irushubole urunde jomisi ubona kureba noje kushanga jomisi yahwerera
aguko umuriro gugwatomo umungaro uri kuzisitirira gwayangusishaga makutambura ukika umubyara yaho ibiri kwerera nabwo icishaga meye yikwatira umisi yarugamo aguko yatambura kongecho kije kikwereka ngo shaga meyo yine kuri yo mu butafari uguri kweruka tiri kwiki Okay, wabare omukahumuro kantu agarukana program simuka TV West nehinda. Saa yetu yokubanza zema 13 nizo ezakaraba saa emwe nyinja kale hati wabare kuborohebera 22 ebyokwezi kwa December rundi mwaka gwa 2025 kandi kwezi okwe 12 kairege mpapura za makuru bukedde New Vision zona zimaziro kwandizeka ya izo rero kubanza ibiro byo kweza 22 urupapura rwito rwa The New Vision akasheshekera izoba urwe n'ururimi orujungu ndambagira nti Electoral Commission issues stern warning to Chagulanyi move follows reports fired by police so bariyomba koreka ngo amuhire warning ogwetindejo nogo or flag bearer ahabwa president ogwekibine cha National Unity Platform JTNUP Chagulanyi Sentamu Robert bwenu oyine kanga yo kareba presidential candidate wawe embera neha inshongana ziha police in reports ziha ezeze filingly ezokoreka ngo neja kurara Electoral Commission okubasa okumaha warning erikwinganetyo orupapura narwo rwenyine orwa The New Vision ahan bakoreka President Museveni okwariyo narondo bushagiki ombicwe capital rumwe na bumwe bashija mu kandi Bright norunda cha Bright muhumuza honorable narondo bwa MP nawe ni ndaya popping up aho betstirago nagona makuru nariyo ningamba President Museveni okwariyo narondo bushagiki he pledges industrial parks in Chotera and Karungu okwe nahabe narondo bushagiki recently shomorebe omanye ebirukufa omushicweka cyawe utakarara washemba omuntu kwarasinge nyensi yawe ne kumbuza ebyabaraganise okubasa kugira ngo birinkahi in case yabatarakusire kubishikiriza bajanti Hoima City Stadium to boost 2027 Africa Cup of Nations so echi echo mu Hoima City tija kurara cyaba kimwa hari yebyo ebirije kubana bitweraho mbakwatena na Africa Cup of Nations habwa 2027 amakuru garumomo. Ask UNBS director, what is UNBS's reach? Yes, bone bakwata hino bakomanka hino bakora biha baryaha no basa kugira ikiwabuza omundo omulinga kibaburize kine answer already echo kubasa kushoma bundo tushanganiwe ture no chebuza kandi bakigaruka mwaha. Anniversary abantu raba makoma band to headline New Visions 40th birthday aba makoma no bijuka makoma na butnama babo benyinabo bija kurara baba baryaha okubasa okublessinga emyaka 80 eya New Vision aha omuri Uganda abonaba makoma ahandi nabakoreka ngo there are over 500 job opportunities orupapura ndwo rwenyine orwa The New Vision nagwete nakubenya nango ferwe mirimo kuja ngo 2020 mwaka nso mu Christmas tukumanyisa ngo twakurya twamaraho twazaho twayeteka no basa kutunga umurimo musya no basa kuteka busya no basa kugira kindi eki wabasa okongeraho orupapura n'orwa The New Vision harimo ebyemizano
na beti nkwena ngo base kubiferwa na munonga orebe nyumwe bazyo actually ijon kare ya Manchester City yesterday it was Manchester United in Aston Villa basa kuro kubigenzere ahabwa Premier League empira yita ya Uganda na iri mweteka minketisha Uganda Premier League na yitaka basa kufera beti bakoreka na nemyanya okuba presidential candidates bawe okubizenda batambura na hata ubahika na byo tunakubenyenda ngo biferwe orupapura norwa the new vision kandi na comment section zanyu nazo ninda comments bazireta nazo takaferwa okumanya aho kwata agariyo munsi za heru nago tubagatuma mwana kureka bagahandikomu nkabenye ndomanye ihanga kiryo ndibarta ibintu bigenda bita turebe okutwa kubasa correlatinga nabo abo kwa twena turi ahansa hatwine coordinatinga nebinje bintakabasa kugamba ngo byahwayo bitorwa prorwizoberi orwebiro abernaviri orwo kubanzoru na rwose bonanye buri yahashirinje 12 utakaja ngo twazo muturo kikuro bu ntagire byahinduka mu kabando kunarindana bagamba no itorwiti rwasigara ha 12 obaryo mucharo obaryo mutawuni oba warshangara bashugwa umuhanda oba no mu supermarket oba no wa agent wa Vision Group shirinje 12 orupapuro rwa the new vision wetunzire you will be katrebe bucket okay kaire kabukedde kanayo emazira kwa nehika omukaire ngakanugiye tungira siringi 10 zonke zihanga area ya Uganda omanye amakuru nyamwingi agarukubaga iziro mbukedde mu 7 akuyezerwengo kalungu ne kalangala bakutire bisani ombukedde hati akinya kubayiro mbichweke ebyo district seze zagambe bwaho akandi mukuru yanga rukabuta 7 babire no hali ebyaffe emyaka 28 bucha mu 7 addiza Buganda olubiri byona babukuletire bikevaireho hanyuma emyaka egyo 28 okuyiha yorukabuta 7 akande anagarura Buganda olubiri byona soma oyetegereze nyenjakara ya Kroken banadini bawadde obubaka kukulonda genda page yakana ahamne ya 8 osobole ko nategereza abakuru bedini message ibahaireyo namwe kwatagana kutira karuru police eraze ebifo 10 byoyina okwewala munaku enkuru emyanye kwengana ka 10 police amazira kwa negianjura omubukedde Kroken eyosemerye kwa no avoidinga rundi kutarubateramu na mono mbero bene bukuru esayo no bara kunyige mbadia ote kwasa wetungire bukedde nyenchakare hati omanye myanya yosemerye kwa no rubateramu na mono mbero bene bukuru akandi neyo tasemerire kuba no rubateramu ano kuo ogirebwe yatantara omubero bukuru beno chagulanyi ayingidde machindi bamukuletire mbukedde hati akandi osome oyitegereze page ya 8 akandi naba candidates abandi presidential candidates na mbere barukuru batera onsonga ezo nizo zimwe zo kusera akaruru iwe omurungi aliyo naturora ha TV West Nyecha Kalin bakuletire mumbeja wa Buganda teyegala bwazikibwa lero kandi nkuko arugirombo bezwensi n'ensonga ezindi ezirukwata bwomezibwe obukedde ya Kroken soma oyetegereze holiday package P4 P5 hamuna P6 akande byona biri mbukedde nyenjakare Kroken soma oyetegereze rukuba nibikeraho akandi osobole kuba no jigura umwana omukayenga kano bali mu ruhumuru asobole kuba nayongera hakwetegereza kwe bingi biri mbukedde akande no jakono bisangamu dakika 49 zonke zakaro musayito yokubanza bwetungira bukedde asiringi 10 zonka omnyanya taliye munemu ma supermarkets amaduka mba agents ba Vision Group oyetungire bukedde kandi omanye amakuru nyamwingi agaruka gayiziremo omukayire nkakano ahadachika 5 ezangu mushayiti yo kubanza tukongera kwijusya ngo akire nkakano karonje ko kubasa kusevingira maka sente kawe wanoreba ngo wakora amajesha menjo
wanoreba ngo watasya akahangoho ngabe ndakwenda ngo sente zo zikugwa mu ngaro zikufere busha abuko bunobwire bututeka ngo buri muntu naba aine cyakubatiraho kugoba omukira ka Christmas mwe nabwo cyo takwiruka ngo kazo mu Stanbic Bank ahitaje kuri hihi abuko bina mataje muri buri cheka umihanga ryitu hikayo otaho mu bank mu Stanbic Bank ejemeze yatanditsira aho iyo baniyo waburuza ibyasigara byona nibuza korobera abo kwambaza kubikire sente yawe kandi akasenta ko kwigura account nakace munonga twakwa affecting sente zwisha nazo then nabwo nyuma nyango sente zawe ziri safe kandi no basana no kwija kweguza hand hace in any case okubasa kore byakubasa kubogaho ebyo bitora bikuremere Stanbic Bank niyo banka yonka eyindi kubasa kohoreza mu ahabwa keiraka twaza kumra basewe nabanyabo nkiri cyo butungi charity nkinirake kasanga ka KK twaza kumraho kace ugarukaha abajenyi bitu abatushinza kwantwongera kubakoretera okorga muri Igongo no mwanya mhango ogota kubasa kurabaho okatambutse ameisho aho muri burenge rwizoba aruguto rwito rwa rugambara rukaza masaka bwen twaza kumra ugaruka tubasagaruka nabo aha wenshonga zo kutugambira ebinte bikwatira na Igongo utargaha program eyasisimka magara charite chukosachi tuchukozo bujuma konka ubwo gufutere chikatu hati for now chitukumanya wine license eyo kutangira so niba kugira ngo mbiro byo mishota kwataka kukasire so nka hati charite njibantaka kwasirwe konko kumaguri yakatezo Kuteze ko karuka na docteur na to kwamagara no kwamagara no na kwanza kutera no mwako guru kwija ubona ku style mukwa guru kutera iko hati wa so na wabo ino mushija wazo kumwesiga umara no kwesiga nako kurumu arawo taka esiga o ito kwesiga ben nota gakatezo konga wano moti nyoni mumanya konga bachana na mwana kali ko mutura n'inzira nyomushe wanje ni mumanya hata kuyachererwa kwija yayisaba shatu so na nyako naenda ninkateze unkota twenda kwabisaba obaza so mushaho mu kigambo tupuruvi ningo mushija agira namazima nyonyi na mashaka unkota kayo utakayirajira no cyane berajira muno utakayirajira utaza kubaho cyaza kubaho nyumuje wanje nayija bukire nyumuji ndere nibyo barabara maybe bintebe anyway so twija okuchondoza kwa shanga ngo hari umbazo go bakusa kutera ukamara time utamezire bujuma kandi ukabura kwata akakukasire ubwo kubanza kabategraph nebigambo bigome kabategraph ubwo kaburi yo mubazi uguba proving bakashanga every 2 months ndo wasabu kutera kuyambe ukutakwata akakukasire nango go already bagutaho no good trying kugira ngo gusuppress ingeki akakukasirimu owarwire kandi gwakora so eshayana nibija gwimprove ngo shangari go tukoza kutera chikato ugaruka yawe myezi 2 okay now recently abanda basayanza aba man American people bija bakorobwa kweta lenategraph so hat go ogwo musyo gundo gurho nogwe myezi mukaga gwene gukora imyezi mukaga nkanyambo kutakwatwa so wena ngo mucyara ayinaka ko kasirimi utakine mu kutura hamwe no kuza kuteza akakato nyo watajini watajini we naguma mbaza gugwa tuireho iwugendo teza akakato hato shanga mu kuterana utakubasa kwato akakumara imyezi mukaga cyama sanga ngo kutera kabiri umwaka yes kasha bakutera ikibanza cyo kubanza bakutere biro 30 byo kwa mukaga
kamwe na shatu na kimwe so umwaka kashatu but of course emyezi mukaga apart so chija kiyahe bade naona nyoti ne kakokasire munchere kumere kijuma ate jiniyo challenge to between umutaine kakokasire mu konkabule kasheshe aine kuyaje juma kajata akakamera amareje teishi nyobi yajata ebyanta ndagabwanta rugwire ogwo mbaza ogwo burogo chikato wine promise mpango yo kuja kuyamba abantu kureka ngo twa stoppinga HIV transmission okuruga muntu okuzahandijo especially kugura abase kuba affordable because hata chitwa turona affordability yes niko gwa America konga how do we make sure ngo muntu uri bushenyi uri shema rwibare shemo kuwanywanzi yafuna obombazi aha income yeye hakasenta kaine yabasa nawo kugoberamo ico kizibu konka usually hatiya improvement umbazi musya gwazo mukatale ati so myaka 5 na n'umuntu kuba nasinga yo kugira kasente kace nabagwine so eshana nza kwanduteza ibyo bikato so kutukubantu kozesa omubazi okupreventing HIV haro butukuleka when do you stop kama nzana banje aba pepa bina nagambiro bakwamba uburyo motoka wafuna injury uburyo mwirwaro natero mu cyo kempitizo yakora bamunachi when do you stop abon chakwa hizo mbazo gukumira okumara esande sandina that is 1 month tuko okwezi kukwa turekeraho bakuchebera bachango ine ogumiza okay bachango tine ogaruka after 6 weeks okwezi nesandi ibiri then ogaruka njango kushanga nyine kujango nkagabwa nyine nakachebeze yes njwa oshanga ogo wampamba tuwe akatamu akokuya kubire yatamu mukabe mwaka 10 atubakaye bakatambe so nawo abiro okine kongaburi bakuza kutandikanza bakucherera shango negative aho nko mu window period is what we call window period so ochimara okwezi hatoshanga kali bicyumusha then obogumeza yes so atko kumara okwezi bakuchebera bashangutakine bagureka then ogaruka sande mukaga kwezi kumwe ni treka bashaka kuchebera bareba ngo tokine uchumara uchutakine ojawo emyeze 3 bagarukamo bachangutakine bakusibura hamisande mukaga bashangukine bagutandika busi ijuka bagurekere ameze 3 bashangukine bagutandika busi urekera so abona ba pepu niwe bakuniko bakoreko mbazo omubwire bw'akaruru TV West neja kuberebera hamwe okurwa mu byaro okuza mu tawuni umuntu yaraneza bari kurundo bururu hamwe n'ibiganiro turi mu cyanga cyawe esha yona turi kuretera ebirukufayo amakuru gaho naho na buri kimwe cyona eco murebe witu aine kumanya nituza kucumisya yekumira mu kumanya abo kubekera abo cyona TV West neja kuba nechikwisiyaho TV West nehinda nibimanywe mbeba utabajuka mbere utabajuka utaferwa utabajuka nebyafayo omuzano musya obusasi bwo mukazi yampa era ni watemba basa inakutia honesto yebuza omuzano ogu nugwegese ebintu bikwasira hamaka no kuwakubasa kurwanisa okutunduzibwa okuhereza n'ebitiniso mu bashwerine hamwe n'ebindi bingi ebituri kubugana mu maka gaitu kwata umuhanda ugaruka iwanyu wajangwe gisiteta n'ekikazi ninga n'ekishisha no mukazi bambi ariho mukazi ari kunuka icyayi barakuriya takuzagaruka no mawe imbase kwata okora ki kasho mukeka gw'abajenyana ukora hoki nanya ninkuze cyakuyamura mweze shani ki iwe entebe nashitamo ko naro hano leta kaceka nakataho nabyama nakora mushango iwe shono stama mukeka ugaruko stame na ntebe ene box kireka nonda kufota rwiriwe omuzanogu
nugubaga uruhobo rwa mukaga na Sande shayishatu z'ekiro kandi gwija kugaruka mu rwo kubanza no rwa kabiri shaha mwenda n'ishicwe kazihangwe. Babare mnonga iwa mnyanu witatira nitwa programu ya sisimuka mwena kira kuna hikamu ninjangu screen yawe yatandika kutebeza kureba etirenti genda omisho wa connecting tinaba Igongo Cultural Center kandi bashitiraho kubasa kutwara omukashoshereje kutumanyisa Igongo niki erinkahi hariyo ki festive season batebekana sizaki then tukabasa kore istwatandikira muja kunkiriza banze ntambuki nze Saideria ahaninza kuba mbarekira habo kubandanya hakimbura buruze konka kamaze nyakirori ya murana ndebe se batwakwakira okurga Igongo nite twashira yezo washemerwa ko bacubyaha gasheshaka abantu baramutse amazina nabanyita Amos ninkora na Igongo County Hotel na Cultural Center kandi ninkora digital marketing hamwe na sales especially mu package ya digital content na nebyo kandi ndiyo maha team eri kupushinga the upcoming kids festival. Wow. Derinka Igongo Igongo County Hotel neshangwa 12 kilometers off the city of Mbarara along the Mbarara Masaka highway aharuguto nyigendo highway je yambara kuza Kampala Masaka niyejo 12 kilometers just warugo mtown empango ya Mbarara city kilometers 12 zonka 12 zonka aha mukono gwa buryo gwa bumosho ngende nindeba je wano njira ho kuza wano vugo kuza Kampala tuyaha mukono gwa left bumosho then wano ija kuno ya tuyaha right nanga umurebe harwe okay tukabente ndatumanye obuherezo mwine then tubone kwirukanga tukaza ha kids festival Igongo County Hotel and Cultural Center ne hotel ne 4-star hotel cyo kubanza ne providing accommodation abantu ho uburaro ibyo kuriya kandi na ibintu bikwatira na culture museum ibyo buhangwa ibicuro itaramiro abantu akwenda kumanya ibintu nk'ebyakare na ibyafayo bitu ng'abanyankore ibyo byone byayebeho wirobo aho no tukubishanga bine slogan tunegera ngo where the future meets the past aho ahaba ndo obutwiro bwa hati ninga shobo kwijo bwiro kwija bakumitingana nebyakare ho bakushanga ibyakare exactly so nibakwatana se ibintu bibiri accommodation ninga hospitality hotel na nebyo kuriya naki wano ndakwiga hamwe na ibintu bikwatirina na culture. Okay. So nahikayo ni mumbudaza nyabwa hunaruga shuware na wahikomuka. Okay. Nindeba mushinje ngutwateka ho cyano ejini TV watabishemwe kandi twino umuntu wamana nanisha bangogu nabo bana watwakoreho aro ayinga bakampente zereza kamukuzikaho ibigambo nibice konka amazima garungu katune ziti tuzagamba kasheshaka tutwirukanga turebe ahabwenci I mean mutwinire ki ahabwa Christmas season age Christmas season twine packages mpango shware kutanikana nebero 24 mpaka kugendera kimwe mwaka guhwire Igongo everyday neza kubeli party day because burizoba tuba twine HCH different kwenda ngo uterezo umuntu oninga customer witu ninga shi umuntu arabe naturo mu room zezo for all that time or kwenjoyinga holiday abayine HCH indijo different taste kutanika nkebera na nzako twine habe shongozi twinona no wa saxophone Brian Sax bakuba introducing bakwateko mood that man kutera saxophone yes. I recommend him saxophone wajeta jamu necho chenyine chetwa nabantu zakwana bishongora Christmas carols maybe ebya Christmas yes then aha na bitano neza kubera Christmas day twinayo still abeshongozi
nabo nibaza kubona bacamura na ya akisara beshongozi azampara mporo tansuga ibirabiro nabina nihangwe ningane kiro ni stand kasha nkemwa aho mwe no kutarama umunyankore nitweta kutarama then every still tunza kwa tineyo abeshongoza mwana na live band nza kwa tineyo the Fantastic 5 band Matthew and group na band yes then every na mukaga nza kwa tineyo kids festival the mega kids festival aho nho turabe twina abantu binja bana actually kids festival eji for the start umuntu una maybe wana yabuza kids festival nichi ni a celebration yabe ne blending fun y'abana hamwe na family days out kugira ngo abantu begite ba having fun n'abana bawo because it rarely comes parties enye zikuzakwaza ruhono zikuzakwaza zitakugita abana na family so yeah they come to have fun with abantu then begita kugira ngo bashemerwe n'abana na family so kids festival njo kuruga kare na kare njo yabene kora igongwe kandi njo gendero kandi just inga buri mwaka until aho kwizere mu COVID-19 no ma effects of COVID-19 but we expect about 10,000 abana nko mutwaro to be right there kwija bakashemerana n'abazire babo bakahavinga fun abantu bozi twanancho ninkugambira ha packages so abirab na mukaga ntwatineho ejojo kids festival ejo ntsa kuzigarukira tujinoziyeje atukatubanze turabe mu bwa wiki yona yeah then ebirasha tunachumwe ntwantu asharinga ino mwaka musya the new year's eve so ntwatineho okutarama ntwatineho it will be a culture day neza kuba rizo wari ya culture ndiyo ngeza kugambura nyanko rwanje n'urubi umbanya byo buhangwa ruri nyanko ngeja yoshuware neja yoreti nkandi yo mujugo but nsako bashije mu California ninga Sweden kazarwa Canada okay yeah nga raka tuje so nsako twine culture day twine abeshongozi bebyenzarwa na no mwevugi yes so abantu bakunda ibintu ebyo nabaza kwijana traditional folk songs traditional dances ukwevuga no kuma nikoko kwenyine ukwevuga kugamba ku rapping mu general rapping rapping mu nyako yes alright so nsaba tumuine nawe nawe naza kubainana n'aba culture so it will be a culture day yona culture night then culture night tumanyisa ngo rwaba rwabazira no kweyongerayo true then tubanza that will be of course new year's day Tatu yo mwaka musya twatwine vibe very different zakwa twine the 12 Keys band yes Abraham and group Graham and so package norengo nindingwa mnonga yibora umuntu atine kumisinga kandi muri ebyo nanto twine ho buffets burizoba buffets tukija twazikwata mwa kugira ngo everyone abase kutunga buri umwe abase kutunga cyakwenda inshaho ye base kwizira mu cyumwine so buffet family lunch na supper buffets ya hamtware 5 hati okay so umuyezo day zona is very affordable umuyezo day zona noza kwijana uri acha buffet no enjoying hari ebyo binkwamba mpurambaga mama ngo ya parata amanyango ne biha ibyebyo ebyo no hikayo no banza ordering stabuzwa cece bache tine stari okay no hikayo okora order because menus sure was very long and thinkers breaking down now umwabtamwe byakaricha kapoko ninkashanga yabishemu no banzobuza reservation ziba kujangu special meal bajangu tujira yo ninga tujira okay hata nanye nangu tugambe aha muntogu omuntogu echamureta aha niyo ni tobana gamba batagamba yija kwenda cyo mwirungu nyetegerezaho nanye banzo muramusika aro nesebone nyabo haro kabonge ko hati tuzinega haga paka chini tuzinega how do you go about it nyenda kurebe nyuma nije ninga tije shwa eno saba mweta chiba cheta zo mu rurimo rwito ogogo na kids nabamukunda mnonga every time bur hakoraba nareka kids in mba mnonga mu rurimo rwito rwa rurujungura mweta mascot yes Kaba kids one waja this is their friend so on the 26th ababa na nkaba binje baza kuba bari gongo kids festival father Christmas ubwo wenye father Christmas hamwe n'abandi binje bona baza kuba bari okay
hatugarikeje ahabira na mukage ebyo 26 now the Kids Festival nkoko nanajigamira nagambire origin nanashi so nzakwa twine a lot of performers to break it down ahabugwire nzakwa twine aba performances nyingi but among them nzakwa twine Fresh Kid nzakwa twine Wakiso Dance Kids no bamanya ba Wakiso Dance Kids aba kwandi bazina kandi bakucha kutoreza abantu mu comedy aho TikTok areba nkorya seta bafuna ka clip ka barga baka practicinga bagenda bakakora kuri so nzakwa twine Wakiso Dance Kids kandi batwine na mwana namwita DJ Ikra is a kid DJ na naba hata nashangure bitasha nashangure bitasha nuko no kushangure bitasha aje natakuchuma ninya queen omurembo gwenyuma bwabwa no gwemisho tujende turi where the future meets the past exactly so DJ Ikra Wakiso Dance Kids Fresh Kid nabandi binji bazakwa bari on that day so abo university aba performers ibirabiri na mukaga then nsakwa twine activities zone nyinji mnonga okwirukanjira mu sax bageta sack competitions sack racing competitions nzakwa twine dancing competitions amazana nzakwa twine face painting think mo muri nyangoro kuna kugeza ko njano kwehuga kamwe tuje okwehuga sho kwehuga bana za face nzakwa twine hamwe na nicecine bouncing castles camel riding okuvuga ngamia aho natuna hari swimming exactly swimming kandi umujo wanje Gamba. I like it. Circus. Samuchketorora. Abwa bana bitu. Yes. So ninje ibindi nibiha. Nanebikweyongera of course. Nanebikweyongera of course nzako babiri binje. Okay, nandiyo nindeba okwijanisha zingahi okutaha muri shiringe zingahi nyowo muzire ninyizira mukahi. Ninga no kusiyo mwana ageta kataha munyonke kunkumara. Shware no tokubasa kwekunkumara. Okutahamu bwo mwana wari to mwana nabana shoshoro mutwaro gumwe gutugonga mutwaro gumwe kandi mutwaro gumwe ngo nguza kuyibana gwiziraho ibyone binagamba almost na swimming na color face painting camel riding activities nyinje za kids zone ziri mu guziriya mutwaro cover da mutwaro then yo muzire toja nkashwa wari to mwana inoza kushashora so noza kubana utahira mbusha how is that njero muzire no mwana wanje nyontahira mbusha ebyo kurya nebyo kunywa hariho kapata kumarahereza abana kurya no kunywa onda mutwaro ninga that will be my pocket no it will depend tuzakurejera ha menus because menus nubija bakoreza indeze special baho so noza kushanga ngo hariho maybe food za kufitinga omuriyejo budget za ice cream of course hariho food atakubasa kufitinga I get you right but omwana kuja naza kushashura umutwaro batogo mutwaro nuguza ko baguri nuguza ko bandu guketaringa for almost everything okay twinaba Igongo Country Hotel Cultural Center byono bwisire hamwe where the future meets the past turya birabira mukaga ahabwa Kids Festival abana kuzokwe bahuriraje bakahurira amabeho agataka bahoga kana no kubasa kushanga ebintu bitari byo butosha hata uza kushanga ngo kuwagamba the other cultural party ngo the future meets the past na numuninde ubwana bwitu tubasa kwiciriza bukanga kange yoko burebe aha bintu byakare ninga that is another party as long as washiro munda ibindi no rwanda ibindi no kurebera no mundo because ibintu byona biryo munda so think hamwe ngo baza kukoze barakuza kuvisitinga culture village watahira munda because yaho arabajuru wa swimming pool exactly so abana bije they take a tour around nanabazire babo because on those special days nibicheza abantu na no museum na basakushanga no tahamu so ibintu bwe okay basabujane cyo wayegurira yahabo kuba ibintu tubironda tumenye ibintu yabo be affordable ha craft shop very affordable ibintu ohe akacheka bana gwamba kashitama humuka kureka ntiri tinka tundireje akire time eyo kwiziraho tunagicenga je time yo kwiziraho uwe mukoti ukanywa breakfast ingumane bari shahemu so okwija shahemwe mwene chwe kibi but the gates is opening a shahibiri mpako mwazyo around shaha emwe mwene chwe okay yo mnyano wanje aro mpa high five abana bitu nutubeta ebiro abirna mukaga ari Igongo nanisha bangu otereze bugambo byawo byamperu omwama Amos tubase kwendera action shere cyaka
rero tukure cyo garike wanyu Canada enshonga tuzihendere tutyo sure mwebale mnonga ba TV West na Vision Group kutwohereza mu gishogu tukagambiraho ihanga tukagambiraho abato bayori batureba n'abakuru abakwenda kureta abana na nima mwena urukurigongo for the very first time tubeta 26 biraro na mukaga Kids Festival yitu the Mega Kids Festival leto mwana wawe mbase kushemerwa mbase having a fun umwana base kugira that moment because hari ibintu every one life one time opportunities of life kugira no mu gishoni gwija urumwe so kuza kugira Mega Kids Festival edition inko mwako kwija so hati watunjira opportunity eje leto mwana wawe having a fun ashemerwa n'abatahibe because naza kaba hari millions and millions z'abana ahayigongo country hotel and cultural center then ohireho echo nyenda kubetara no mu yejo festive season watunga time pass by irabaho igongo ije ogure buffet okorechi because of festive season no ije ntubeta kandi twenda kubendeza Christmas enunji Merry Christmas no emprene wajeta nohi ndenda kubendeza nohi renunji no makomse bihore igonga yongere kushemura woko you have to meet the pastor here konka twina matsiko menji ngo kwebra bityo tubendeza izoba runji kumara bene mugarakayo abona bayigongo twahenderera habishemwe twaza kuzomuka humuro nka program ya sisimuka etiryaha konka munywani wanjogu ningaraka mpendera ntongereka high five kare aho no twahenderera turebane Nehinda 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 twegiteho aha programu yareba hindijire ahitiro ko bantu kwegesa okuwa kubasa kushikiriza biroto byawe sibona beninde bantu kandi tekatika ngo uza kushwera ntabasa kubana ko mwikuru ayineke mwani ni expectations zina benyine kokana amabana ekeriyo kujya ngo ushwe bomusheja urukutina hanga natabantu tayisa abantu abarabero mbintu nyamwinji konka bakatunge cyo barakwenda ituntu twatugamba urungereza mazima excuse me sir, although you are a teacher, we cannot keep quiet when you are leading us astray. Niho nahuririre headmaster yemerera nawe yagamba kanta kataranye bire. I know. Familiarity breeds contempt. Headmaster yihayoruga. Yakutero. Very good for. Show headmaster asata jireba. Yega kurabiro mbinte baraberemu otunje kumanya no kwetegereza rero tunje cishumuruzo cyo kwangura kandi okega no kubicira nyensi kuruno ugira ngo toragire mu kanisa buriya bu school fees bura ukaba no yegomba kushoma kintu profession cye wabe no kuntu abashomeza kunabemba rebo mu shomero ndabari smart bakabajwara bashomeza bitu bajwara impare ngufu na za stocking ndengwa za kaki abajenyi bitu nubabana batuganirira aha binte baraberemu kandi nubababina no bahabuzi obwa kubasa kukuyamba kushikiriza biroto byawe ranga kandi eto munsi konkanyizire kugashaki ndyaye gasiraki ndya kuna kuferizoba abandebere baryagambaki reba hindujire nebereho bursande shahi naze ciro aha TV West Honga Abanya-Uganda mwetebekanisize ubu ni bwo bwire bwo kucamukana sente umukazana kari kubaza kwindura amagara gawe ubwo rikoresa shiringi 20,000 zonka yandikisha heji uri kutera star 238 star 3 star 10 hash asimu yawe abwa shiringi 20,000 zonka rero otegereza omucha ubwo kusingura sente nyamwinji ubwo uri kwirebera TV West buri zoba buri kwehandikisa ni kongera micha yawe okutoranwa okwetaba mu draw yo kwangura sente program yo mushonje hamwe no muneneserezo umuhanguzi naza kuba natererwe simu kurabira ahari noti 2 noti chenda anana mwenda emirundi yo kwetaba mu kazano niko ne mcha yawe yo kusingura eri kweyongera
otaferwa omuzano wa kukiroru kurugomba Kigezi Universal Actors nokora cha burka eine bizibu konka shi wabigonjorota eyabana bakwananire kabandi bitu obwatuma umutabano wawe ngo ashishe fike yabangi niyo ko maro tarasisiro wanje iyo maro tarasisiro yakureshana sasa ninga okuna tware niyo ko nakufwa tokare bagara tumina bakazi babiri mimi nasigo munju yawe nkeji nentebe zirumu orukuri mbutebe abandi binabakazi 8 baryaho batebe kine nyonyine tubiri kushorya borotere ndu owa kukiroru nugwo muzano ogwotasheme kuba noferwa ahabo kuba nugutwegesa binji nugubago ruhobo rwo kubanza no rwa kabiri shahe mwezo mwabazyo kandi gwija kugaruka mu rwa gashatu no rwa kana shahe ikomezo mwabazyo ini nikakutuma ngo cyacora mwana iyo ngwe niko kwaje muzana bakaba kumera ngo mutwege denkaruka hano yantino ko mwana ninga kwenyina mama mwana oine chiroto cyo kwombeka noyenda kutunga kumanya no kwega kurugomba hangu twegiteho aha program y'ebyogombechi ayituruko bantu tayira ba engineers bari kutuganirira buri kimwe icyo yine kumanya hakwombeka innovations buri zo bensi neyitorora insinere bisya byinji so tugumantuleta design z'ishemeri tungo bahabuzi kurugomba hangu rero manye bahama byo kuhangaza byombeko byawe no kubanza bakora land surveying report kumanya erita karwaza kombekaho ine sharo zishikire ninga waza kombeko muri yabandi ebyo gombechi ne babe ruhobo rwa mukaga shahe mwezo mwebazyo kandi byije bugaruka mu rwo kubanza shaha mukaga zihangwe otaza muka yawe okitirwa ngo busase nenaku okalimbagirwa omwanya go kushemererwa okashekoka kunkomuka omuzano muko wanje kurga omba ankore actors nugutuyawe cyubaro otaferwa omuzanogu burwa kashatu no rwa kana shahe mwezo mwabazyo kandi nugwija kugaruka mu rwa kashatu no rwa kana shaha mwenda n'eshicweka zo mwebazyo kamasasire kandi ninka kikoraga kechi kukicyambaho omubwire bw'akaruro TV West neija kuberebera hamwe okurwa mu byaro okuza mu tawuni omunterane z'abari kurundo bururu hamwe n'ibiganiro turi mu canga cawe esha yona turi kuretera ebiri kufayo amakuru gaho naho na buri kimwe cyona eco murebe witu aine kumanya nituza kucumisyaho yekumira mu kumanya abo kubicira biho cyona TV West neija kuba nechikwisyaho TV West nehinda twagaruka tutyo mwana witu tabaruka yomba igongo kandi bakoreka ebirunje biryokwe nanye na prevence twaye kwatamu izoberiyo nsa kugenda nabana beitu itatushemerere rwokwe ibirabira na mukaga kids festival wishe nyabo hati yo ganoshano za kubutfurukire sound mara ho tutabona bata nainywe baitu ekiti kutanga kugamba ngo abana mbatwale kandi basobole kwani basemererwa cyo kwanza bali mu ruhumuro iki akabiri bali higoka amasomero iki akasatu biro bukuru so nikimanyisa kikuru muna abana gutwara myanya rwonesa negyo bakasobora kwani basemererwa nabazire babo na muno omukayire nkako akayirako akokubwa otungereho no mwana kakuru muno nikamataringa muno ekikera abana barukiro bwingi mbabiruro bundi mu masomero bayitu dadi
nanka umunywano wange dadu ukayijamurora mama ukayijamubungira isomero yiwe kiki ibintu nkebyo nabwo kikuru muno kutunga akayira n'umwana rwakaya akakogotunge n'umwana nuka kwa arukubara baituiwe nyomba bize nyonka geranti nikisobora kuba kitarukuhereza mwana akayire akandi akokorora ubundi ngo ine binge byarukwijukira nko muzaire na muno mubero ebero kuba nebisana biteye bukuru umwana nakwijuke ngo mami akatutwara aho hanu ngo dadi akatutwara aho hanu rundi oku nejo kutwara abantu ubundi myanya nk'igiso kutaba bundi kikuru muno no kutunga akayire konkaga ngo bundi you have shared a meal kale n'abana bawe mwikara hamwe atunge cyo kurya muri hamwe family nakyo abantu bundi abarukiro bwingi tubarukitungo mu maka nikimayisa akayira ko butubiro nabo kikuru muno ukorora ngo amazima akaba kakuru mbunzi je namze kwite China kitwire kirya hagati yanyura n'abana banyu izoberyo umwana kuganirire abo mashemererwa twine aba bright suits abantu aba ninkushaba ngo takaza mu cyaro utarukurebeka je batakaza kwendera yo misho bakashanga n'uburabura and we nakcara bojo barahariya hifo mu town je yito yambara bariyaro barubutonyije rwa high street wahika uno bareba akasente nkabasika ahabwa amasiyot gamani bojo mu kwano mureba aha mbahanantu ko bright suits no turukuruga mazima tabihire akandi yosemere kwano bekwata a bright suits bariyaho la grandi level 2 room number 5 akande no sobora kubatera 0 musanju banze ngitunge 0 musanju ya 5 muenda nkaga na 5 nsanju 3 na muenda egiriem ya kabiri 0 musanju 5 am 0 musanju 5 am 08 bright suits be your own label ebero bukurubin be your own label baleke kurabira bya mwamaiso kujuga na ibintu nkibi nayo genda ine kokuru kuzoka kandi nko muntu ujenanizebwa emkoro nyingi seriously kandi byo kujanga no burango basima ba bright suits ekintu mbachikoraje amasiyuta bagine nije inona yorize by the ukora gukora kunjiri he thanked me later see he's looking so good twine Stanbic Bank bakweta bajango basa kwicara itaje ryabo iri kuri hihi bino buhereza obo kubika nabo sente ukagaruka keguza kandi bajango kuba client wabo nekintu cyanguhi yakina kubeni fayo ngo mbase kwirse no kujango ine kwa nogera indanga muntu yawe ejetaka kweba then kora ke yetengesa ushange ngo utoguza kubanza garuke nyuma guza kutuma wa boda guza kugireta ezo expenses bazaba mpango je na ID yawe kora hike no wakubota harafusire kuhabona buza baba boda bari ya stage buza baba taxa bari ya stage ningo muntu warashanga mutawona aho joti Stanbic Bank erinkai baza kugambira hiceho nebigere abo kwa ni mangu tokutemba motoka abwanyuma otahemu yokora yezo tukutahamu ekikuru hikira hamezera eraberi hihi obuze byone byo kwenda baza kushoborera then bakorece ubase kwigura no mwana wana basa kumwigurira by the account akasente yaza kwika nko musinia ya kana yakutandika nka HS oshange sente zo kumisiyo ko yazitundire yaza kutandika university oshange yazirundine nahabwe cyaba Stanbic Bank nobo bonka bakubasa kukorera byo byona wabo yirukanjira bashyikire hihi akire nkaka izora kunganye banho wazigarra aha sigare rizo ne 22 sebo 22 nchakare na 23 urwakashatu 24 deno rwaka na 25 kandi urwakashatu nababaga urwo kubaga abirene na bina tinumbo nibyo byenyine urwo kubaga so turukumanya ensonga egyo nko kumugiterekerizo kuruga kamharulengo urwo muka kurora ngo bundi mwatunga hakayire na family na buri kimwe kurora mwasemererwa hamu akandi nkeka ebiro bino bikuru turukubutwara ngo bundi bine kikuru muneke kwa mihindura mbomezi baitu kikuru festivities zino zona hakuba abantu asesa basoko batandikira kutaba bundi mbero nka 10 yoko abantu bakagaruka mu maka mbere 15 abantu bali nabata so biro byamasemererwa
abarukira ubwino bo bagarukira mu maka kurambura projects zabe zibatandikira umwaka guno bwana gutandika abarukira ubwino bo bagaruka muka kutunga family meetings obwira bukyali mbetegekerekero kikuru abarukira ubwino bo batunga hakayiro bunda mirimo kubayikiriza bakasobora kubana bagaruka mu maka nikimanyisa bingi muno umbomezo bwa buri yomo abarukira bagaruka yo bundi kurambura emisiri yabo na projects zinde zibara kwa bakozere kurambura abana n'abakazi babo abambatera kimu mwaka n'abana n'abakazi batakabaroga so hatkanga bakayire akakubanika bayamba kurabagaruka mu maka babaho n'abantu babo omukayire nkakani umurungiro liyo notorora nibinji akire nkakane byinje byo ine kwano yetsebaho kora cyerena n'abana bawo ko bakozere aha mashomero tamu umwaka uguhoyire abana yihe bitabo byena kore ko kwakozera kore ko kubitambwire ashikiro murebe ahabire ahatakora je ninkahi ikizubu kikaba kirikiha niba bukucerereza fizi ninga ibintu nkebyo nabyo mba ironing out using this Christmas season echo mukitaho wanda kusiga wabigura yakabanja kasya obusente genda nabwo ningo terekare bakurondera kabanja kora hiko hikeno ushashura umanye ngo wako wakongesereza hikaye warebeka yawe jabirire rondo ko wakwasa kugezambura warango mukazi nanda ka business kache ko kureberera abana okiteka teke horondo ko wabasa kutaha kaduka ninga anything banenko ko hacaro baniki umukazi atakaza akashitama idol nangwa na hati nabakazi umwente twatugire gukora twasigira abashija bitomuka bari kureberera haka so tinkwenda ngo mukazi yes as in seriously so tinkwenda mukazi opportunities zikashana nibasa kudura mu remote akagubwini kandi oshange noreberera haka meno hwairo so wahike orebe mushiye cyari kwetenga okwasa kongereka yanywa amani na no kubasa kujombeka je nibo base kugire hiwa kwata mushitabe mutense kitaka ibintu mbase okubigonjora ko gamba meetings ntireba mnonga abo kuba abakikuru bitabutsugira muka binebizo byinshi binebizo byinshi ntuba tuyine barana abakubateganisa ntuba tuyine abijukura butubasigire ababire bahanda bashobera bo kushanga ngo bine kwamba kwatwa hine abakikuramba kira kureba mnonga nabana amato mwana go nabaseki konkishe na nyina abambire hari timba hicire nkabagambira nto mwana go nabasa college for example njo to mwana go ntureba kushoma kwanjire tije konka yaza ha boda nabasa kujikora abo kwana kundo kana akunda ki so ebyo nambite ko meeting mbito meeting mureba okumwa kubasa kutwaza so otakahika yoro kugurucheza jendo inakiri mugire nkunke biro nkabiro na 8 ito ngo turagire meeting yito imabo kanga ya 25 then 25 mukagaraka mukarugayo echo nacho mbase kuteka teka kwantitebekanisa amakagate so akire kakanka kuri mununga then kora cyo washanga abantu bawaho batine ibyo kwerinda birukumara sigana byo wabirebamo uza kushango shange mugorora bakajifurura ebyo nambi checking akantu ko kiri amazaro wagamuka muri Yesu Kristo gine kusiga ibintu byo nabyarongoka reba eje mugorora yibafuruire reba mtunge ya resirita kakurgo wanankara kazoko deno kashango mtumbo go wawe gwazo woriya ningo go woriya gwijo wawe ibyo mbigonjore mu bihendere abina bakazi barengera hari yomwe kora hiko mcharo hurutiriza hurura side na side hururo kuna no kuna batako barabarabemu urebe nije ninga tije buri kintu sige wakigarza aha mustari then omwako guru kwishe gwe 2026 tugutandikeje nangwa na nebya karuru nabyo biriyo bione into baza kandi kongero kwijukya iyo murungiro yo notora kike cyosemero kwa no gukora buying mbajya ku rubatengendo barugehara batahe bagaruka mu byaro kandi nebire barabamazire bongera barugeyo batayine neke basigira bagonjora nekyo nyine tunoyizire kwenda kitobereka so nje tuliyo tubayijukya ngo mukayire nkakanu tulema kugenda obundi ombintu ebindi tole twataho buryo ombyaro na mbere tuli ensongezo tusige twaziterekereza akusigikira nko kuzirukubaziri nuko naye akayira kora marayino bora agenda umanye ngwego ansigera naterekereza kinna kandi kinhero bundi mbere harahwero mwaka nikijya kuba kikiyali online bintu abantu emirimo yakakanya ubuyire bukakeha bwababuke hatabundi nijwere buno butayitola hano tubaza kuri bukakeha njimanisa ngo bukacendera bukacendera ubuyire bukakeha ijwere buno tubitola hano tubaza kuri Christmas and these are the same stories that tubaza kikiri twajya hatu mucyaro tujya kusiga twakoraki so the same story korora ngo mukayira kake
turi mu mbera ni yemu kurora umwaka gwirukire ekirukuba nikinganao nikimanyisa kikuru muno eke kitasoboyire gena mu maiso kurunge mwaka guno yongera mu amani aguno muhiyaka 2026 ibintu nibisobora kuba nibisemera na muno iwe roliyo no torora active wasinye karen enshonga zana muzigonjoro mbusinje mutakari taho domestic violence umwabokushemera wo mutiro chikuru kandi mugasigiye kamwaje tatanisa twaza kumra abo kwatwe no tuma bw'abashubuzi zakwantu garuka program y'ikirisimuka kiri cyo butunji charity hamwe na lake kasanga kakiki hata kugira ngo utarugaho no kigano kigambo to mu dasemu utarugaho tatugaretse Nehinda Enjoy your festive season with StarTime's Shared Moment. Fun moment with fresh TV shows Akajegere and Pink Room on Makula Chika Plus, the best-selling China Uganda. Best Friends and Omuna Mfusi on Makula TV. 10 dedicated kids channels. Passionate moment with our very own Uganda Cranes in African Football Tournament in Morocco this December. Alan Okello. Subscribe for 1 month and get an upgrade to the next bouquet. If you subscribe for 3 months, you automatically enjoy 5% discount and 3 months upgrade to the next bouquet. Antenna decoder plus 1 month of premium bouquet at 34,000 shillings. Get yourself a StarTimes satellite decoder plus 1 month of premium bouquet at 40,000 shillings. The best Christmas offer only on StarTimes. Merry Christmas moment from StarTimes. Orihire n'uruzinangende rwo kutunga stika za moto third party okubamba no kubambura urupapuro rwo buri mwaka yakira ebiro byo bya nyensya kankwanjure enkoransia eya digital moto third party stickers nebutura obwecu bw'ikiruka cyawe n'obwerinzi eyango okoresa kandi eri kushisha by'obuhangwa shashura digital sticker ahabwa moto third party okurabira harmomo Airtel Money Payway Centenary Bank na Diamond Trust Bank. Rero otware namba ya reference ari agent urukwikirizobwa kandi oine license nuko tunje digital sticker eya moto third party from digital na moto third party digital sticker. Obutumwa obu nurukicibwaho aba Uganda Insurance Association. Tabarukayo omukahumura mnyano witu program y'ikirisimuka abasten big bank ambajangu yugura na account torukwija kwefuza kandi bina matajo mwihanga ryona bahikirire no ija kuba notunga obuhwezo bwabo tukiryaha okubasagamba kiraka Christmas akakutora umuntu tweshunjeramu turiyo ntwetebyeza ngo ebire bine birabiri na bibiri hari abiri na bishata dena abiri na bitano so akire nakaka ko kubasa kukanura mwerisho ukarebe byo munda na ebya heru ukamanya aho kwata na naho ushime kwanoreka twagaraka ahadini zeitu of course abari kwicereza mu Kristo abanyakaturiki aba protestant aba kristayo aba seventh day aba adventi ana Orthodox yes abona bari kwicereza umazarwa gamukama wa Yesu Kristo neturani twenda okubendeza okubasa kuhikaje ahamaramizo ganyu kandi mukabasa kuhikayo nebigendererwa kutari kuza kuoreka emyenda kutari kuza kuoreka amamotoka kutari kuza kuoreka sente kureka bwanje kikabe kiri echo kubasa kurraje ebigambe bikurwa mukanwa kabahereza barahanga mukabirga mukabita omunkora okunda batahi banyu nko kumuri kwekunda okubasa kwera batahi banyu nko kuchemerire bitari yabe kwija gusa kusiga mwafurire mugorra ngo mwamwizira mu kiro kikuru okija okashango buwija nubwo wateganise kandi bwo wateganisa abantu abor kuba maka gawe
kandi ukashanga edini yaferaho mbajya twetebekanise umwana ko araze kuzarwa ashanga imitima yiteyezire abona aho yazarwa buriya akazarwa mu kayente akatoba nawe n'inshongeje ni kanjirebe nshobera koga imitima yitu yo ntwenda kugifura nkakananka kente shinako aharumwe shaboneje abago uko sikari kiyokuroraho nkebiyokuroraho ebindi no kuleto kweyikirizamu namuno muri itwe nk'abantu okutetinira kugamba ngo hona icyo urukubora biremo hona rundi background karundi ya family number urukuba n'uruga kisobora kutakulemesa kwikariye kyo uranga kiya kutekanirize rundi cyo kurano etago mutima gwawe naitwe mbere turukurugo ko bintu bibiri birungi ibisoko biturura hano ebintu bisoko bigumanga ine batandika kungambura no nimbaza facts obundi ninyebazaho nkanye wacigamba buri umwe ngabo witanara abareba nyoko ebintu naitwe mbere turukurugo ko bigumanga ine nyine munyana wanga agenda yasoma kose ibintu byarema ibintu byamugumera fizi yabora kose kabiri emyaka 3 yagisomera emyaka nke 5 go nagaruka yibande cyari ko muhanda taha kandi ubu mutu mugezi mahano ni hano bayitani ma emyaka 5 tuikarire somewhere tuwasaraka keki nkabasigazi obuyemukero kubaza yagamba ati nyo boje n'umundu urahano ati nyo ebyange byari bizibu ati nyowe background story yange kabangi bekaza kibagamera hano ati akakozesa ikigambo kununka story yene nuka ati yange so hati itwena na mbere turukurugo ko bintu bibiri birungi munekiryaho naitwa bundi no rugendo rwitwa rukusoma turwanguhire ekiryaho n'abantu bundi n'abandi ubundi abatwasomaga n'abarundi ntwegomba muno bwatubenkabo no sangu bundi hati n'abasazi n'abagamba karnabanka charity obi wange ngubu oji wange ngubu and you feel they are proud of us so nikimanyisa hona na beto rukuruga wade bintu tibere burungiye nyuma tusemerire ku bantu tamwamani kandi tutarukuwerekereza kandi nturora ngo tuwerekerize eke kituruku bantu etago mbumezi bwito so njo yazarirwa mu kayente yaramuna relatinga ukuzarwa kwe na namagara gitu norora hati harumu marwaro ukogireyo hari omuzere kuba nazara na kavera takayine urundi na pamba takozereki tagi kandi haro bari ori no VIP buri kimukiriyo no trizo tukutagata so nikimanyisa ekikurora ekigama nguyitwena oiro background yeri nitusobora kubantu kariye ke kitukwetaga twena Yesu no mujuno witu ariyo natizarwa nariyo ni kwata munonga aha makanisa aha makerezia anaba aturajiko amaramizo gitumwe no kutwarira hamwe abarufikirezo muri Kristo kugira ngo kuturahiceyo tuoreke mitwene mitwarize eje kugira ngo tushane na Yesu you know emitwene mitwarize tetomchishane che bani takahikiye twabo mwerato twabo mwepanko twabo gambe bugambo bikusiga byatoneka batahi bitu abakuburira mu burumbuteka mu buremburura eriye yito yakare yo kushanga umuntu no moreka umuhanda no moreka rukundo no moreka okora no moreka kubaje no moreka kubeco kureberaho ebyo byona nibyo turi ku expectinga umukire nkako kwihaho nkabenye nangu bantu mwe tuyijukiye ngo kuturazo mu makageitu agama kerezia na namakanisa negetengo kwaturwaho getengo kwaturwaho uboyi no mutwaro uboyi ne 15 uboyi ne zingahi kora cyeta kahike kadeba makana ikanisa yombekere then hine pate takahwire ukateka ngo neja kuhezebwa barana nabandi kureka niwe ine kuba notaho umuganda gwawe tombeke amaramizo bwitu nagwanya marahangana ijagumana tugarura abamwe bataha then bagumumuka bareka bakikora baturana bazaye na shirinje zabo bagaraka abantu bo bazayo kiki kintabahayire kiki kintabahayire mugende ngo habwo kubogurira oryo rugoye runda bukubuyizire na akanyama ubukilo bubiri hati kandi utange koragiza no koraki nayo wengo tiro mwaka guona hayiramezo tokagiyayo ekanise je ne kwenda hikayo umwaka guona hikayo ugendo uramye nabagenzi bawe ikyaro kikurole kandi osobole kubona ukwatara unira mizeri yenyini akwa niyo likukulize indeed kanisa akakoriyo nogera nuka kukulize ori na kutukufa abaho no kutuzi
zika no kwebembera za service hati nyonye ne record eh muka mbere twakurire twali tulhaine kanisa baitito nsabera hakelezia hati baitu reverend no kuturabaho kandi reverend munywani wangi we kanisa ntwineje mugana nakuramuja reverend arali spiri ya kanyoro cyomya ego ali mugomboro ya bugaki wadai kandi akahumura sazim okay akamana ngonza muno haleluya abana bali somero hatito ngutulajya yangonzaga muno arali webale ni kusima mu maiso gensi yona exactly hati arali yachumbaga kameli aijanyeta lake hati je tugende tsibo kuntulia tunywa can see some spirit of love kyamkago webajya hati arali yaturuciye ngoma hati ito ni twatiraga ngoma za kanisa. Are you sure? Anoni ya Catholic. Tustera. Kwa shaberu watawa Yesu. Nozani sanyo. Tunkwinaje? Tuzibamba kurunga muro tutere ngoma na arali. Hati utamaga kuzitira cyamkaga rwebajyo. Tuzigara mu kanisa. Tukera nyejakara sande. Mugarika muzhoni. Abundi hati arali yanyetaga ngamba la ko tatatura hano. Hati ndarake mu kanisa. Yes. Nyejakara tuzikira. Ntuyetaki abasabi tuzitera sande nyenjakara tumara kuzitera ntacya ararira kantaye naba ngihakerezia kwenyine so kine kikututuyaho ntuguma tulikimu arari we bare umure musinge azin retire kwawe abakurunji and you age graceful abantu abali mugomboro ya bugaki hari yo factory ya majani bageta mabale factory yes haro ikyaro nje mugusu arari bakunda mukizitine kinso kukuha baitu ni kusima ukubole muzairo kanyorora wankuza akamantira nese kubuzire mazima kama yadiyo nikugondeze birungu ebyo mbye turi kwenda nibyo turiyo ntubura turi yaha ntwenda nguna no mutiro chikuru nkeki ebyo byabaho tayayira batahibaho bashiceho abana babo babatakubasa kwetwara umukendezi festival nkeje inaho rigo you can pay for them ogambira bazire bo bagende nabo muzoko mwe namushemererwe muhureje umwana kwaraze kuzarwa azarwe ometemeshemire mu rukundo kandi kubasa kuturetera twagire migisha omwaka 2026 tukabasa kutera jo mwaka turi yabahurire tukakore byentunguka tukabaje tukabakurunji then echaha muheru kinkubasa kongera hwaha no kugira ngo mbase okuramutya okwendeza bamwe ahabo witu Christmas enunji abeka ya tata Kinzara umugenzi Enos Burita kejo yona ivasta ko buzare mawe na nabine tata na bine mama mwena nimbendeza Christmas enunji abantu bitu mwena hindukutsebuka abatukuruze abatuhire byo kurya byanyu tukabirya mukatwereza amateganyo tukaganywa mukatutwara amamotoka ganyu mukatwabijwaro byabaharabanyu tukabijwara ekitesta bentizo wanyu atira chikuru nkeke ngunito takahemuka nutubendeza Christmas enunji abarwibare yo kubanza nimbendeza Christmas enunji za Kachindo za Chubutamo za Ryenjoki za Changundu za Rushozi mwena nimbendeza Christmas enunji mushikuna kwantagarikire kutunga kandi akire kasige nachikora akakiri inyuma mwari mwine ni motoka mawo yitonturuzirge umugenzi ka Ruhanga nuyabatwara motoka abatamu tukatjera kare tuzo mu mahanda tuguma mutwemerire ndena kibana arabaka inde mico mironje munonga ahi tukatumurinda tutemba de tukoreba nke mitene yiruka ne yiruka ejo niyo motoka yo kubanza inatembere nabo nababali bazine kandi babikirizo kubatamu nabo bali bazayire anti nico nagamba kandi abayinekisa ito ukora umusejja ngo akabagine mu myaka iri era tuli bato ngo bwamwemerezaga nkamuhana unarabaho ngo naturicho mukono ngo nagamba najugura bomu aibo ebentu yahire ndakubulira ebentu byangu konka ahina babe bine mituma merunji so umugezi karahanga kwereze cumura kirungi kandi abeka yawanjere kubahereze mgisha kwe motokeje tukagitemba twagitemba iketwara na bama wito marwaro nebindi so akireka Christmas twongere okwihikana okwirana hihi okuhereza na rukundo
atinda kitoke kimuhereze nimba numuzire entoke zabatahi banyu mutahi na bwana icyo kurya tukiroho rerere mweta tema katoke mu rutoke rwo ninga kamutemero mwete ishakakire oyina kiyengo cyo buro cereze mutahi wawe mubase kwihana mu muhanda Christmas base okuba enungi twe nkwe twakuzire konka kutwakiro mugwiro bu abantu mukabaso selfish maba individual mwabaso individual so nkabenye nangwe cyo tukiyeho tubagana habitwine amazima akandi aho nubwo amakuru genyini yagwaga Christmas akandi no bintu barabyahindukira mu hasazi nubwo buriyo munayo fao bayitubuli abagurusinka hati ababaga bahisize akasa ensande hire urure ebisisi ne barabamo kijya mwanaka na tonto shande akatonto kako karabamo kuriyera ham bayitate ibintu nkebe bakaba tweta tugenda kutondora mu ikaroku twatwina abantu babiri ninga bashata cyane beba binde kubinyuka ubwato buryaho mutaho gwatandisira abisheza kutwa twaraka domara keshande twarananka mwana twarananka byo ne bintu byaroho abantu babaga hati ne bacuwo bunyansi ne barira ne bakora kyaro bukwa no umurobana no bugara burire ryo ne ryo kurabona usanga abantu basemerirwe manya hatwahinjirire twatirehe byiturwa twatirehe mitumba twacumisiremwe muri tunda chaka tundoka zirotoka hanaka kyaro cyo no usanga abantu basemeriyo basiyongorire ne hera ubushebeya hariho butubwo bushebeya ubwo mukoranga Christmas tree yo musuru umuri buriye bwe hongora nebindi tingoma imbiri ngokwe kiki cyahindukire haro waboda rwera tuftaha hati ya bana bitano aba mutuje kuturana boda akakuza gato bitu nyu imbera kanindura busahumbinda yinduka yona kiki cyahindukire abantu expenditure kabampango abantu bena twego kushomesa abantu bena twayego gura amamotoka twayego kutanika za business twayega but all in all hangano okwesogwa tubendeza Christmas omukai kurwanga fande goreti webale muno gikaho turukumura tugamba webale gikaho kandi tungere kusima ruhanga bakisembe cyo bomezi bayitumawo rahanga ntuja musima nokeraho bisha afande goreti echojo ina chonka ningari ekintu abiriyo baya ziriyo kuzike buri burize ziriyo wewe kaza mkaho mwanza kwanza karikana mzee ifsinsi no targa program enunji ya sisimka akashanshara cyakamuza ibisinsino nakakushibwaho Metropolitan International University, a multi-campus university with campuses. Kulishimashia ikailemo mwana wacha hivi. Mwaza kunena, mwaza kurya, mwaza kugashura, mwaza kunywa bushera. Mwaza kushitera, mwaza kuzoma byaro, mwaza kurugoma byaro muzoma tawoni. Ito ni checho. Omushaija kajya kebuja yazo muja Bible yazo mu bitabo byona yabuje twonka basheshamo mu kitabo cyo kugira gwiro 25 kira twonka twera teko kushabuza embuzi zaza kufuka enkoko zaza kufuka nango n'ibindi nibigiye kukugendera muri Christmas neshishe bintu neshisha abantu baza kukuba kurya mwato kubambura mwaza kora konka wabona bikora byona wabona urya no shemererwa wabona ugure myenda wabona ushemererwa neshi yawe wabona ushemererwa n'ihanga ryawe wabona ushemererwa n'abanyabujare bawe mama wabona ushemererwa muri byona mawe uyivuke ngo rero ruhango wakwangire uje yiremizo ze kuramya uje yikanisa ze kushaba uyu Bible odishimura hakacucu niwe zo mu kanisa yawe je kushima ruhanga ayo kwarecebwayo
yes namwana aro umuntu ukuje kuburyaho ngo baza kuteka sente akatemere ore buryo mwe nabuze ngo ni musheshaga ha ngundi taka twarekebwa yo ora no maro mwako taka jaga mwera mezona baje wajiremu bakuteresha mu washohora urashiye kiriki bakakurogesha mamya yes kandi cya kabiri waza kugera business yawe urone kufuro cingeho inabakine bakumi rone kufuro cinge na mano cyabashuma no bariho noja kushemererwa na bibule tugambira ngo bana baruhaga bakija kwemurika na shitani yabyejumbamo mbweno nebeka ngo waje kurgo wawe agigiza aho waje hamya ninga hina bo washigo wawe ningo siko tiyo sigaba kumi yes kandi n'abakumi nabo bashukira kumwe bari kuri mirimo ni mutkumira mnoge bitu byitu kunkani mwabara